Aleluya, gloria a Dios. Esa dramatización que hizo la hermana está poderosa. Y no es tiempo de ser ovejas, es tiempo de ser leones. That leonas. dramatize that the sister Gloria a did Dios, is para not poder time to be arrebatar ships, todo. is to become lions, Gloria a to Dios. drag everything. Y en esta tarde quiero And in darle this- gracias a Dios And this afternoon I want to give thanks to God porque nos permite una vez más poderle servir. because permit us one more time to serve Him. Gracias, pastor, por la confianza que ha depositado en mí. Thank you, Pastor, for the trust that you put on me. Y le enviamos un caluroso abrazo y bendiciones a todos los pastores que nos sintonizan. We're sending greetings and hugs to all the pastors that are watching us. Desde Cuba, el pastor Armando Torres, un fuerte abrazo To para Pastor él. Armando Torres from Cuba, Venezuela, México, Santo Domingo. Venezuela, Dominican Republic, and Mexico. Gloria a Dios. Glory to God. Santo y divino es el nombre de Holy Jesús. and divine is the name of the Lord. Te invito a que te pongas sobre tus pies y tomes tu Biblia I will ask you to please stand up and read your Bible. y busques el libro de Isaías And look for the book of Isaiah y te detengas en el capítulo 40. and stop on book 40. Isaías 40, Isaiah 40, verso 29 en adelante. verse 29 on. Me confirman con un amén. Confirm with an amen. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. The word of God, we read it in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Él da fuerza al cansado He gives power for the faint, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. and then that have no might and increases strength. Los muchachos se fatigan y se cansan. Even youth shall faint and be weary, Los jóvenes flaquean y caen. and the young man shall Pero utterly los que fall. esperan en Jehová But those that wait on the Lord tendrán nuevas fuerzas. will renew their strength, Levantarán alas como las águilas. raise wings like the wings of the eagles. Correrán y no se cansarán. They will run and they won't get tired. Caminarán y no se fatigarán. They will walk and they won't faint. Oramos. Let's pray. Señor, en esta tarde te damos gracias. Lord, we give you thanks in this afternoon. Gracias porque tú eres grande. Thank you because you're good. Gracias porque tú estás en este lugar. Thank you because you're in this place. Gracias porque tú tienes el control de todo. Thank you because you have the control of everything. Te pido en el nombre de Jesús I ask you in the name of Jesus que tu espíritu se siga sintiendo. that your spirit keep filling, Que cada palabra que salga de mi boca that every word that comes out of my mouth sea guiada por tu Santo Espíritu. is being guided by your Holy Spirit. Habla a cada corazón presente en esta tarde. Speak to every present heart in this afternoon. Quita todo lo que tengas que quitar. Remove everything you have to remove. Todo lo que impida ser mejor para ti. Everything that limitates to be better for you. Atamos y reprendemos We bind and rebuke en el nombre de Jesús in the name of Jesus todo plan del enemigo que quiere interponerse. every plan of the enemy that want to interpose. Todo lo que no venga de ti sea cancelado en el nombre de Jesús. Anything that doesn't come from you is canceled in the name of Jesus. Y declaro tu bendición, Dios. And we declare your blessing, Lord. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén y amén. Amen Puede and amen. sentarse. You may be seated, please. En esta tarde te voy a estar predicando bajo el título Renovando tus fuerzas. In this afternoon, I'm going to be preaching you, renewing your strength. Te puedes mirar al hermano que tienes al lado y decirle, renovando tus fuerzas. Can you see the person next to you and telling them, Mírate renew al- your strength? Mírate al que tienes detrás y dile, renovando See that person tus behind fuerzas. you and tell them, renew your strength. Todas las cosas sobre la tierra All- necesitan ser renovadas. All the things upon earth, they need to be renewed. Ninguna cosa creada continúa por sí misma. Anything that it's created doesn't continue it by himself. Los árboles necesitan beber de la lluvia The trees need to drink from the rain
y tomar de los tesoros de la tierra and take from the treasures of the soil para experimentar una renovación. to experiment a new renew. El ser humano The human being necesita alimentarse todos los días con Need- comida needs to be feeding every day with food para que el cuerpo so the body pueda tener una renovación y un crecimiento, un Has- desarrollo. has a renew and a growing and a new strength. Porque si usted no se alimenta, su cuerpo Because if you don't feed yourself, your body corre el riesgo de enfermarse get the risk to get sick y de morir. and to die. Las flores también se renuevan. Flowers also are renewed. Desde que están en el tiempo de que son un capullo, Since the time that botón. they're in a seed, ellas están en ese proceso a través de una renovación they're in that process of a renew para convertirse en una hermosa flor. to become a beautiful flower. Las aves The birds, también son renovadas. they're also being renewed. Cambian todo su plumaje, They change all their feathers le sale uno nuevo, and new comes out. su pico se hace más afilado, His mouth become more sharp. sus patas más firmes y fuertes. His feet are more strong and firmly. Y nosotros como seres humanos creados por Dios, And we as human beings created by God, también necesitamos una renovación. we also need a renew. Y esa renovación solo viene de la mano del Padre Celestial. And that renew only comes from the hand of the Father. Si nuestra vida pudiera vivir sin Dios, If our life would live without God, entonces no somos un ser creado por Dios. we're not a created human being created by God. Solo somos un sueño. We are just a dream. Pero como todos los que estamos aquí, But as all we're here, sabemos y reconocemos we know and we acknowledge que somos un ser creado por Dios. that we're a creature created by God. Entonces necesitamos renovación. And we need renovation. Necesitamos ser llenos del Espíritu We need to Santo. be filled up the Holy Spirit. Necesitamos estar cerca de Dios. We need to be close to the Lord. Necesitamos el abrazo de Dios cada mañana. We need the hug from the Lord every morning. Sin la renovación constante, Without the renovation constantly, no estaremos preparados we won't be prepared para los ataques y las aflicciones de este mundo. for the attacks and the afflictions of this world. Cuando el torbellino llegue a nuestra vida, When the tornado comes to our life, si no estamos renovados, if we are not renewed, podemos correr el riesgo de perecer. we can risk ourselves to lack. Pero si te has renovado en Jesús, But if you have renewed in Jesus, vendrás a ser como una roca you will come like a rock, que hará frente y estará firme bajo cualquier that it will be circunstancia. front and will be firmly to any circumstance. La Biblia nos dice que el que venciere, The Bible says that those that defeat, Dios lo hará columna de su templo. God will make them a column of his temple. Vencer es seguir caminando Defeat is to keep walking con fuerzas renovadas cuando otros se quejan. with new strength when other ones are complaining. Vencer es seguir caminando Defeating is keep walking cuando otros no quieren seguir. when others they don't want to keep walking. Y es acercarse a la meta porque allí me esperan. Is to get close to the goal because they're waiting for me. Aleluya. Hallelujah. El dolor, la soledad y el hambre The pain, the loneliness, and the hunger, son reales en este mundo. they're Eso no lo real podemos on this evitar. life and we cannot avoid it. Pero la renovación But the renovation es necesaria y es el objetivo divino para todo cristiano. is a necessary and is the objective point for every human being. Estos versículos These que verses leímos, that we read, vamos a volverlos a leer porque son hermosos. we're going to read it again because they're really beautiful. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. He gives strength to those that are tired and gives to those that they don't have nothing. Los muchachos se fatigan y se cansan. The youth get tired and they faint. Los jóvenes flaquean y caen. The weak they get weak. The young they get weak
and they don't get strength. Pero los que esperan en Jehová But those that wait on the Lord tendrán nuevas fuerzas. will have new strength, Levantarán alas como las águilas. will raise up wings like the eagles. Correrán y no se cansarán. They will run and they won't get tired. Caminarán y no se fatigarán. They will walk and they won't faint. Aquí nos habla Here they speak to us. de cómo estamos llamados a esperar en el Señor. How are we being wait on the Lord Cuando ya no tenemos fuerzas. when we don't have no strength, Cuando ya no podemos más. when we cannot do it no more, Cuando queremos pero no podemos. when we want and we can't, Cuando lo vuelves a intentar y no puedes. when you want to try it again and you can. Y es aquí donde verdaderamente todo cobra un sentido. And it's here where everything gets to a sense. Ya no se trata de ir a donde Dios está It's not anymore where to go where the Lord is, para que renueve mis fuerzas. so He can renew my strength. Se trata de que mi propia fuerza ha demostrado It's about that my own strength has show up que no puede, that cannot do it. que necesita de la fuerza de Dios, That we need from the strength of the Lord. que necesita de lo sobrenatural, That it needs from the supernatural. que necesita de lo que tiene el Padre That we need what the Father has, para poder continuar. so we can keep moving forward. Y es ahí donde le decimos a Dios, And it's there where we tell the Lord, quiero que Dios cambie mi fuerza y coloque las de Él en mí. I want Him to change my strength and put His strength on me. Tu manera de hacer las cosas en mí The way you do the things in me y tu manera de actuar en mí. and the way you act in me. Porque cuando hacemos este intercambio Because when we do this interchange de fuerzas, of strength, ya no estamos actuando we're not acting en base a mi propia prudencia, a mi propia fuerza, I'm based on my own prudential, on my own strength. sino estoy descansando I'm resting en la fuerza de Dios. in the strength of the Lord, Pero actúo descansando en Él but I act resting on Him porque son sus fuerzas because it's His strength las que me pueden llevar that can take me a renovarme como el águila, to renew like the eagle, a correr y no cansarme, to run and not get tired, y a caminar y no fatigarme. to walk and not get faint. El mundo no es un lugar para pedir ayuda The world is not a place to ask for a help cuando no tienes fuerza. when you don't have strength. Sus recursos son muy limitados y He- tú no tienes que pedir fuerza allí. His resources are so limited and you don't need to ask for help there. Él no podrá curarte de una enfermedad cuando el médico te dice que es incurable. The world won't be able to cure you when the doctor has tell you that that infirmity doesn't have any results. Y no podrá protegerte ni brindarte protección And it won't be able to protect you or give you a kind of protection cuando el peligro te rodea las 24 horas del when día. danger is 24 hours a day in your life. Sin embargo, Even though yo conozco a uno que sí puede darte fuerzas en esta I know mañana one that can give you strength to you. y que está aquí And en este lugar. And it's here and in this place. ¿Y sabes quién es Jesús? His name is Jesus, El eterno, the eternal, el poderoso, the powerful, el salvador, the Savior, tu escudo. your shelter. Aleluya. El que Hallelujah. prometió estar contigo todos los días de That tu one that vida. promised you to be every day of your life. Él quiere que tú continúes. He wants you to keep going, Que pongas su palabra en primer lugar en tu vida. to put His word first place in your life. Mira, lo que tú depositas en tu corazón What you deposit in your heart, determinará si caminas en derrota o en victoria. it will determine if you walk on defeating or on conquer. Tú solo puedes tener lo que tú eres capaz de orar. You can just have what you are capable to pray. ¿Escuchaste bien, iglesia? You heard really well, church? Tú solo puedes tener lo que tú eres capaz de orar. You can just have what you are capable to pray for. Y quiero comenzar con el primer punto en esta mañana, And I want to start with the first point this morning. y es cómo renovar mi fuerza. How to renew my strength.
Es a través de la oración ferviente. through the No es cualquier prayer. oración. It's not any kind of prayer. No es una oración de 1 o 2 minutos en la mañana. It's not 1 or 2 minutes in the morning Que miro el reloj y me ha cogido un poquito tarde para trabajar, para ir para el trabajo y oro 1 minuto o 2. oh that I'm rushing because I'm late to get to my work, and I'm just going to pray 2 or 1 minutes. O cuando llegó To la the noche Lord. recordé que no oré en la mañana y oro medio minuto antes de dormir. So I remember when I arrived home that I didn't pray in the morning, so I go to my room and I pray for half a minute. Esa no es la oración That's not the kind of prayer para renovar las fuerzas. to renew your strength. Es la oración ferviente. It's the prayer constantly, Es la oración que sale del corazón. the prayer that comes out of your heart. Es la oración que cuando vas de rodillas It's a prayer that when you bow on your knees, hay lágrimas, there are tears, hay pocas there are few, o no hay ninguna or there's palabras. none kind of words. Es un diálogo entre dos personas que se aman. It's a dialogue in between two persons that they love each other. Es constante, It's continua. constantly and continuous. Esa es la oración ferviente, That's the fire prayer that you should have. que es la que permite que tus fuerzas sean That renovadas. permits you to your strength to be renewed. En Lucas 22 Luke 22 en adelante from on. se van a encontrar cuando Jesús oró en Getsemaní. You're going to find when Jesus prayed in Gethsemane. Dice que él está con sus discípulos He says that he's with his disciples. y llega el momento And he arrived to the moment donde él sabe que tiene que ser sacrificado. where he knew he has to be sacrificed. Él va rumbo a la cruz. He's going on the way to the cross. Ya sabe que lo van a torturar, He a knows- flagelar. He knows they're going to torture him, and they rip him out. Y finalmente lo van a crucificar. And at the end, they're going to crucify him. No le está pasando todavía, It's not going through him yet, pero el saber que tiene que enfrentar ese momento but just knowing that he got to go through that moment, le quita sus fuerzas físicamente y espiritualmente. take away his physical and his spiritual strength of him. Y queda completamente agotado. And he stayed completely tired. Pero lo que más me impacta del Señor Jesús es But what more impacts me from the Lord Jesus is que eso no hizo que él se rindiera. that didn't make him give up. Eso no hizo de que él tirara la toalla. That make him didn't throw the towel. Eso no hizo que él abandonara el camino. That didn't make him to abandon the way. Él sabía cómo y a dónde ir para renovar sus fuerzas. He knew where to go and where to renew his strength. Ahora que me siento así, Now that I feel like this, ahora que estoy débil, que no tengo fuerzas, now that I'm weak and I don't have strength, que conozco la voluntad de mi Padre, that I know the will of my Father, que tengo promesas that I have a promise, y que esas promesas se cumplen y son para mí. and that those promises are completed on me. Tengo que buscar y que renovar mis fuerzas. I gotta look to renew my strength. Voy a renovar mis fuerzas I'm para que gonna el renew plan de my Dios strength. So the plan of the Lord se cumpla en mi vida. is completed on my life. Iglesia, lo que estás viviendo ahora Church, what you're living today no significa que será para siempre. is not gonna be forever. Es solo una etapa. It's just a step. Es por transición. It's by transitions. Porque hay un Dios Because there's a Lord que me está dando una promesa del mañana. that is giving me a promise of the tomorrow. Hay un Dios que me dice There's a Lord that tells me, que aunque tu principio haya sido pequeño, even though your beginning is really small, tu final será muy grande. your end is going to be greater. Todo lo puedo en Cristo que me Everything I can do it in fortalece. Christ that strengthens me up. Mi socorro viene de Jehová My que help hizo My help comes from the Lord that made los cielos y the la tierra. heavens and the earth. Pero tú aumentarás mis fuerzas But you will raise up my strength como las del búfalo like the ones of the buffalo. y seré ungido con aceite And I will fresco. be anointed with fresh oil. No es malo cansarte It's not good to get you tired y estar sin fuerzas. and without strength. Malo Bad is es quedarse en esa condición to para stay on that siempre. condition forever.
¿Me oíste, iglesia? You heard me, church? No es malo cansarte y It's estar not sin bad fuerzas. to get tired and without strength. Malo es quedarte allí para siempre. Bad is to stay on that condition and forever. Piense usted por un momento, Remember just for a moment, cansado, agotado, tired and fainted, las 24 horas del día, 24 hours a day, los 7 días de la 7 semana. days a week. ¿Qué problema? What a problem. Mire, yo creo que las responsabilidades que hay por hacer I believe that the responsibilities that we have to no do, se podrán hacer como deben ser. they won't be able to make it the way they have to be Y made. los roles que tenemos que desempeñar todos los días no saldrán bien. And the roles that we gotta make every day, they won't come good. ¿Por qué? Why? Porque todo le molesta. Because everything bothers you. Está de mal humor. Everything makes you mad. No hay una concentración. There's not a concentration. Por eso, That's why cuando nos sintamos sin fuerzas, when we stand up with no strength, tenemos que ir a la oración genuina we gotta go to the genuine para prayer que Dios renueve so nuestras God fuerzas can renew our strength y podamos salir de esa condición and we en la can que nos come out of that encontremos. condition. Jueces 7. Judges, Muchos 7. hemos oído hablar de la historia de Gedeón, many of us, we have heard the story of Gideon, el que libró a Israel the one that delivered Israel de la esclavitud de Of- los madianitas of the slavery of the Madianites, y que libertó al pueblo de Israel and that delivered the people of Israel de esa pobreza y de esa maldición en la que se of that encontraban. curse and that poverty that they were in it. Gedeón aparece en la Biblia Gideon appears in the Bible como un guerrero, un hombre fuerte, like a warrior and a strong man que trajo victoria a Israel to brought victory to Israel. y sin embargo no comenzó así. And even though they didn't start like that, Comenzó siendo un joven they started being a man que no creía ni en él mismo, that they didn't believe in himself, que pensaba que era el más pequeño de la familia that they thought that he was the smallest one, de Israel, el menos insignificante, the more insignificant. el que nadie podía contar con él para that nada. nobody can trust in him for nothing. Pero un ángel de Jehová But an angel of Jehovah se le apareció y le dijo: was appear and tell him, Dios te escogió para ser God chose you to do estrago a los enemigos de Israel slaves of the enemies of Israel y para traer victoria al pueblo de Israel. and to bring victory for the people of Israel. Gedeón, cuando tuvo este encuentro, Gideon, when he had this encounter, habla tan naturalmente he speaks so natural con el ángel y le dice: with the angel and tell him, Yo soy el más pequeño. I'm the smallest one. Gedeón no entendía allí quién lo estaba visitando. Gideon didn't understand who was visiting in that moment. Gedeón no captaba que estaba frente a la presencia de un ángel. He didn't capture that he wasn't in front of the presence of an angel. Él no asimilaba lo que estaba sucediendo en ese momento. He didn't assimilate what was going on in that moment. Él se enfoca en lo que es, He focused on what it is, en lo que dice que es, on what he said he is, pero no en lo que puede hacer. but not on what he can do. Y el ángel le dijo: And the angel tell him, No digas que eres el más pequeño, don't tell you're the smallest one el menos insignificante. or the insignificant. Con poco puedo hacer With mucho. small you can do a lot. Mira, si estás pensando como Gedeón en esta If tarde, you're thinking like Gideon in this afternoon, que eres el más pequeño, that you're the smallest one, el menos the more insignificante, insignificant, que no puedes lograr nada, that you cannot reach anything, entonces no podrás alcanzar muchas cosas en la so you tierra. won't be able to reach many things on earth. Si viniste con ese pensamiento You came with that thought que ya no hay oportunidad para ti that you didn't have more opportunities for de you crecer, de of avanzar, going up or going forward, de renovar fuerzas, of renewing your strength. es mejor que cambies de actitud. It's better to change your attitude. Tú puedes levantarte si tú quieres. You can do it if you want it. Tú puedes hacer grandes cosas si tú quieres. You can do it if you want it. Y tú puedes ser diferente si tú quieres. And you can be different if you want it. A veces Dios te va a llevar a situaciones Many times the Lord's going to take you to situations donde vas a tener que caer de rodillas where you have to bow on your knees y aprender a depender de Dios and learn to depend on the Lord y de las fuerzas de and on the Dios. strength of the Lord. En el 2008, In 2008,
vivía en Cuba y tuve la oportunidad de visitar este país por primera vez. And in 2008, I was living in Cuba, and I had the opportunity to come to this country Con un grupo coreográfico al cual servíamos en la iglesia donde estábamos en Cuba. with a group of our church from Cuba. Al estar aquí durante 3 meses, Being 3 months in this country, tuvimos muchas experiencias y regresamos a Cuba al final de la trayectoria que teníamos que hacer. so we had different experience, and at the end of the trajectory, we went back to Cuba. Cuando llegué a Cuba le comenté a mi esposo todas las experiencias que viví estando acá. When I went back to Cuba, I told everything to my husband that I was living in this country. Y le dije, vamos a comenzar a orar We're gonna start praying, I told him. para que Dios abra una puerta, So can the Lord open a door? pero no para que la abra para yo regresar, Not to open a door just to me go back. para que abra 2 puertas, So una he can- para ti y una para mí, So he can open 2 doors, one for you and one for me. para regresar a ese país To go back to that country y a vivir. and to go and live. Comenzamos a orar. We start praying. 5 años después, en el 2013, 5 years later, in Dios 2013, abrió las puertas. God opened the doors. Primero la abrió para mí, He opened it first for me. después la abrió para él. He opened it later for my husband. Llegué a este país un 21 de agosto del 2013. I arrived to this country 21st of August of 2013. Mi esposo llegó septiembre 11 del 2013. And my husband came September 11th, 2013. Cuando llegamos aquí, When we arrived here, todos los que venimos de otro país sabemos all that comes from other countries, they know que todos los comienzos son difíciles. that all the beginnings are hard. Acostumbrarte a algo nuevo para ti que no vivías. To get used to something where you didn't used to live. Y al cabo de los días comenzó en mí And so the days start running and something started on me, un fuerte dolor de cabeza. a really bad headache. Me levantaba con dolor de cabeza y me acostaba con dolor de I was cabeza. going to bed with a headache and waking up with a headache. Un buen día el Espíritu Santo tocó a mi vida, One day the Holy Spirit touched my life. ministró mi vida He ministered my life y me hizo entender and made me understand que si yo había orado durante 5 años that if I had to pray for 5 years para yo poder venir a este país to be able to come to this country con mi esposo a mi lado, with my husband next to me, él me iba a abrir las puertas, that he was going to be the one who was going to open the doors, que no era necesario que me preocupara por cosas que no tenía que preocuparme, not to get worried for things that I didn't have to get worried for. Amen. porque él había respondido Because mi he oración. had to respond my prayer. Desde ese momento Since that moment que yo aprendí a depender de Dios, that I started depending on the mi Lord, dolor de cabeza my desapareció. headache went away. Y a partir de este momento, And from that moment, mi vida my life y mis hijos y mi and my child familia and my family dependen de Dios. depend from the Lord. Y nada ni nadie And nothing and nobody va a impedir que yo deje de creer en Dios will y de limitate depender me de to Dios. stop depending and believing on the Lord. Yo vine a hablarle a un pequeño en esta tarde que se I came atreva a to speak to creerle a small, a to un Dios dare grande. themselves to believe to a great one. Yo vine a decirte que Dios I came to tell you that the Lord, no depende de tus recursos He doesn't depend on your resources para traer victoria a tu to vida. bring victory in your life. Amen. Dios está dependiendo de Él mismo The Lord is depending on Himself. y te va a usar a ti para Él manifestarse en tu And vida. He's going to use you so He can be manifested. Pero cuando Jehová está contigo, When the Lord is with you. no hay ser bonito hablando. What? No hay ser bonito Oh, hablando. there's Tú no no, human being, a beautiful human being tú no estás aquí speaking. por una casualidad. You're not here by a coincidence. Eso en Dios no existe. That doesn't exist on the Lord. Dios está aquí The Lord is here porque quiere que salgas diferente de este because lugar. the Lord wants you to be different and Que go out renueves tus different from fuerzas. this place, but to renew your strength. Mira, Gedeón no creía Gideon didn't believe que él era un guerrero. that he was a warrior. Como hay montones de cristianos Like many Christians, they are. que no creen que Dios venció por ellos y que son That poderosos. the Lord defeat for him and he
conquer for him. Hay personas que no son capaces de levantarse. There's people that they're not capable to raise up themselves. Sienten el Espíritu Santo de Dios que habla a su corazón They feel the Holy Spirit speaking to their heart. y siguen creyendo que no pueden. And they keep thinking that they're not capable to do it. Dios le habla por nombre God speaks them by name. y siguen donde mismo. And they keep being in the same place. Es hora de que te levantes, It's iglesia. time to wake up, church. Es hora de vencer. It's time to defeat. Es hora de caminar. It's time to start Es walking. hora de volar como el It's águila. start to fly like the eagle. El ángel de Jehová viene por alguien en esta tarde. The angel of Jehovah is coming for somebody in this afternoon. El ángel no llegó a cualquier casa. The angel didn't arrive to any house. Llegó a la casa Cristo Reina. He arrived to our church. El ángel viene en busca de alguien en esta The tarde. church is coming seeking for somebody. Gedeón no salió a buscar el ángel. Gideon didn't went out to look for the angel. Gedeón encontró al ángel. Gideon and find the angel. El ángel encontró a The Gedeón. angel find Gideon. Prepárate, Prepare. que Jehová te va a encontrar donde quiera te That the encontrará angel will Jehová. find wherever he has to find you. Gedeón estuvo mirándose pequeño Gideon was always seeing himself small hasta que él se vio grande. until himself look himself bigger. Dios no escoge al azar. God doesn't choose by coincidence. Ya Dios tiene un propósito con God has cada a purpose uno de with each ustedes. one of you. Ya Dios sabe que God tú knows estás en este that you lugar. are in this place. Sigo con Gedeón. I keep going with Gideon. Gedeón, yo te voy a usar, le decía el ángel. The angel says, Gideon, I'm going to use you. Gedeón decía, a mí, To me, he said, al más pequeño, to the smallest one, says Gideon. sí a ti, Gedeón. Yes, to you, Gideon. Al más pobre, To the more poorest one, sí, a ti te voy a usar. yes, to you, I'm going to use you. Dios no te está pidiendo que te autocalifiques. God is not asking you to auto-qualify yourself. Ya Él te calificó y He already clasificaste. qualified you and he classified you already. Dios no quiere que te evalúes, ya He Él te doesn't want the evaluó. Lord you to evaluate yourself. He evaluated you already. Camina en fe, Walk in iglesia, faith and in church, en la palabra de Jehová. in the word of God. Que Él proveerá en el camino todo lo que That tú he will provide on necesitas. the way everything that you need. Y una de las cosas que necesitas es And one of the renovar tus things is fuerzas. to renew your strength. Segundo punto de esta Second tarde, point of this afternoon, tipos de cansancio. type of tiredness. El primer cansancio es el cansancio corporal. The first tiredness is the flesh tiredness. Es cuando tu cuerpo está agotado It's when your body is tired del trabajo, of the work, de las tareas del hogar, of everything that you got to do at home. pero estando en este proceso, en este cansancio corporal, But being on this corporal tiredness, tienes que renovarte y es descansando. you got to renew and it's resting. Te das una buena ducha y te acuestas, You take a shower and you go and lay down. tomas una siesta You sleep. y cuando te levantas And estás renovado. when you wake up, you're renewed. Segundo cansancio es el mental. Second tiredness is the mental one. Cuando los problemas de esta vida When the problems of this life, están agobiando tu mente, it's avoiding your head, las preocupaciones, the los biles, worries, the bills. no tengo trabajo. Oh, I don't have a work. Esto se renueva meditando y pensando, Renewed when you're analyzing and thinking, buscando una solución, looking for a solution, una alternativa looking for an alternative de cómo voy a resolver esta of how I'm going to situación. resolve this situation. Pero pienso, But I medito cómo think hacerlo and I meditate how I'm going to do it, y encuentro una solución. and I find a solution. Mira, te voy a dar un consejo. Nunca Look, resuelvas I'm ningún problema estando cansado, I'm going to tell you something. Porque Don't estoy resolve a segura problem being tired, de que te ganará. because it will win you. El tercer tipo de cansancio, The third type of tiredness, y es el más importante. and it's the most important Y one. dile al hermano que tienes a tu lado, llegó la And- parte buena. And tell the person next to you tell them the good part came already. Es el cansancio espiritual It's del the- hombre y la mujer de It's the Dios. spiritual tiredness of the man and the women.
es la fe que se agota. It's a faith that it's being wasted. Donde las personas dejan de creer, dejan Where de people soñar stop living and dreaming y dejan de servir. and stop serving. Pastor, estoy cansado físicamente, Oh, Pastor, I'm tired physically, pero descanso y estoy lista. but I rest and I'm ready. Pastor, estoy cansada emocionalmente, Oh, Pastor, I'm tired emotionally, Mentalmente. mentally, pero pienso cómo resolver mis problemas. but I think how to resolve my problems. Dios me ayuda God helps me, y los resuelvo. and I resolve them. Amen. Pero pastor, estoy cansada espiritualmente. But ¿Qué hago? Pastor, I'm tired spiritually. What should I do? Cuando el hombre y la mujer de Dios When the men and the women of God, están cansados espiritualmente, they're tired spiritually, dejan de seguir a Dios. they stop seeking the Lord. Piensan de manera diferente. They think in a different way. Actúan de manera diferente. They act in a different way. Comienzan a abrir las puertas al pecado. They start opening doors to the sin. Y comienzan un montón de cosas más. And a bunch of things start coming in. ¿Por qué? Why? Dijo Pablo en 2 de Corintios. Paul in Y quiero 2 que lo busques Corinthians para says, leerlo. 2 de Corintios 4:16. 2 Corinthians 4:16. Por tanto, So then, no desmayemos. don't faint. Antes, aunque esté nuestro hombre exterior se va desgastando, Even though our exterior man is wasting out, el interior no obstante the interior not constantly, se renueva de it's día en renewed día. in day by day. En otras palabras, In other words, que aunque el exterior se desgaste, even though the el exterior is interior wearing out, tiene que the interior renovarse. has to be renewed. Y el problema es And the problem is que el exterior se cansó that the exterior got tired porque el interior nunca se renovó. because the interior never was renewed. Wow. Amen. Yo sé a dónde voy. I know where I'm going. El hombre de Dios y la mujer de Dios van para acá The men and the women of God, they're going this way porque sé quién soy. because I know who I am. Voy hacia adelante. I'm going straight forward. Pero si hago esto, ¿qué But if I pasa? do this, what happens? Retrocedo. I go backward. Voy hacia detrás. I'm going backward. Yo estoy aquí I'm here y voy avanzando. and I'm moving forward. Voy venciendo. I'm defeating. Voy derrotando. I'm defeating. Soy el hombre y la mujer de Dios. I'm the man and the women of God. Estoy cansado. I'm tired. Pero ¿cómo no me voy a cansar? But how I'm not going to get Si he tired venido avanzando. if I've been moving Si he forward, venido creciendo. if I've been growing, Si he venido derrotando. if I'm been defeating, Si estuviera estancado no me canso. if I would be stuck, I wouldn't get tired. Si estuviera cansado no busco fuerzas para If I seguir wouldn't be adelante. tired, I wouldn't look for strength to keep moving forward. Hace años yo estaba sentado. Many years I was sitting. Me cansé de estar sentado. I got tired being sitting. Decidí levantarme, I decided to get up, cambiar de to posición, change position, cambiar de to actitud. change attitude. Pero como resultado y consecuencia de que As a estaba result and sentado, consequence that I was sitting, también me canso. I also get tired. Y decidí hacer algo provechoso con mi vida. And I decided to do something good for my life. No sé si me estoy entendiendo, I don't know if iglesia, you're understanding me, church. pero yo prefiero cansarme But I decided to get y estar tired avanzando and moving forward que estar cansado y than estar being quieto tired and being quiet. y estar en esa posición And being toda that mi vida. position in that all my life. Me canso porque estoy haciendo algo productivo I para get Dios. tired because I'm doing something productive for the church. A las gasolineras To the gas stations, entran los carros the cars arrive que quieren seguir adelante, that want to go forward. los que quieren continuar la ruta, Those that want to keep the road. los que quieren seguir la Those meta. that they want to get to the goal. Allí no llegan a pedir perdón. They don't ask to go and ask Allí forgiveness. llegan a pedir They renovación. ask for renew. Allí llegan a echarle un gas especial. They a go cada and put carro. a special gas to their car. Allí llegan a pedir un gas más potente They're asking for a potential gas para continuar el to keep camino. moving forward. Y es para la gente cansada. And it's for the tired people. Es para las personas que quieren renovar It's for fuerzas those people that want to renew strength porque quieren llegar al final. because they want to get to the end. No te adaptes a lo negativo. Don't adapt to the negative.
Adáptate a lo que te hace crecer todos Adapt los días. yourself to what makes you grow up every day. A desarrollar, a To pensar develop, to think en lo puro. in the pure. Mire, usted sabe que al hombre interior hay You que know estarle that the interior man, you gotta keep going. diciendo que merece algo mejor de lo que ya Keep está telling haciendo them that they gotta have to have something better than what they have. y de lo Amen. que está pasando. And what is going on. Mire, en la crisis, ore. In the crisis, En pray. el dolor, ore. In En la the pain, enfermedad, pray. ore. In the infirmity, en la pray. traición, ore. In the occasion, pray. En la soledad, In the ore. loneliness, pray. En el tiempo bueno, In ore. the good time, pray. Tu Amen. oración te mantendrá That vivo your por prayer will siempre. have you alive forever. Dios no te va a desechar cuando estés en tiempos God malos won't throw you away when you're in bad o cuando situations. estés cansado sin Or when you're fuerzas. tired when you are. Porque Él prometió Because He fortalecerte. promised you to strengthen you up. Él te proveerá. He will provide you. Él estará He contigo. will be with you. Él te responderá. He will respond you. No te fallará ni te He won't fail desamparará. and He won't let you by yourself. Te bendecirá desde He el will día bless you since the day que comenzaste that you y que start pensaste seguirle. and that you decided to keep going. Te ama y tiene un plan He para loves ti. you and He has a plan for you. No importa el panorama, Doesn't matter the view, el tiempo, las the circunstancias, times and the circumstances, los comentarios, the comments, ni lo que tú misma mente pueda pensar not sobre even ti. what your mind can think about yourself. Lo que realmente importa What it matters es que Dios es fiel, that God is faithful no falla y He quiere never renovar fails. tus fuerzas en and He esta will mañana, renew this iglesia. strength this morning. Lo eterno siempre será más The eternal will importante be always more important y es garantía de lo and bueno. it's warranty of the good. Lo eterno será The más eternal, it will importante be more important y es garantía de lo and it's bueno. warranty of the good. No se trata de dar, It's not about giving, sino de confianza en el but Señor y trust en on la the Lord palabra, and on the word. de creer To continuamente. believe constantly. Es difícil It's caminar. hard Sí to lo walk. es. Yes, it is. Es difícil, Aymara. It's hard. Sí Yes, lo es. Aymar. Yes, it is. Y a veces se pone And color many de hormiga times brava. it gets a color Pero of se a puede seguir brave ant, caminando. but you can keep walking. Se puede seguir You can keep avanzando. moving forward. ¿Y sabes con qué? Con fuerzas You know renovadas. what? With renewed strength. Y en esta tarde Dios And está in this dispuesto a afternoon, renovar tus the Lord is fuerzas. capable to renew your strength. Hay algo mejor que There's conquistar. something better than start. Hay tierra fértil por There's donde fertile pasar land where you can go y dejar huellas. and leave your footprints. Pero no huellas, But not your footprints, huellas diferentes que but impacten different a los que vengan footprints detrás. that impact the ones that are coming back behind you. Hay un Dios que te ama y quiere There's a Lord that bendecirte. loves you and want to bless you. Quiere renovarte He wants to renew you. y te quiere dar And He victoria. wants to give you victory. Cuando llegamos a Dios, la búsqueda When we termina. arrive to the Lord from day, Pero comienza una travesía con but Dios. you start walking with the Lord. Es tiempo de combate, It's time of combat, de seguir of keep going forward a través de las pruebas. through the trials. En nuestras vidas In our crecen lives, nuevos propósitos. new purpose grow up. Creces, subes un escalón más, You vas go a otra dimensión. a new step or a new level. Son necesarias. It's necessarily. Pero tenemos el respaldo de But Dios. we have the support from the Lord. Podemos renovar las fuerzas We en can Dios. renew our strength. Él mira tu esfuerzo So He sees His strength. y sabe que un día lo podrás He lograr. knows that a day you will be able to defeat it. Continúa una vez más. Keep going one more time. Inténtalo una vez más. Try one more time. Que nadie te separe del amor That de nobody Dios. move you away from the love of God. Ni el miedo, Not even ni the la fear. angustia, Not even ni the la anguish. persecución, Not even the persecution. desnudez o la Not culpa. even the nakedness of the ninguna blame. de esas cosas te Nothing pueden of separar that del amor can de move you Dios. away from the Lord. Concluyo diciéndote, iglesia, Conclusion with this, church. mantente firme Maintain firmly y fijo en tu misión. and straight on your vision. Lucha con propósito. Fight with purpose. Corre hacia el trofeo Run eterno. to the trophy, eternal trophy. Porque una morada eterna te espera. Because eternal life wait for you. ¿Y sabes cómo lo vas a hacer? And you know how you're going to do it? Con fuerzas With renovadas. strength. Renewed Ponte en pie strength. que voy a orar por Stand ti. up because I'm going to pray for you. Gloria a Dios. Glory to God.
Hermano Oscar, ¿me puede poner una adoración? Pastor Oscar, can you please put a worship song? Gloria a Dios. Glory to God. Quiero que cierres tus ojos. I want you to please to close your eyes. Que nada te incomode, That nothing intimidates you. que nadie That nothing ni nada and nobody te permitan este tiempo permit you this time estar en la presencia to de be out of the Dios. presence of the Lord. Que tengas allí una That you have there oración a prayer, genuina a genuine prayer, para que puedas salir de